njenga tabone koti etebe ria kole okwane ndega naiga ke onde imba umubiri njengo batengo mwana one chono mwana one ngwana tuti umwana uri ondera tiniko kwa sababu onyere bwe komo ina mnarega mukamu murumu abona kwete 2019 akamutira umwana we wiki yemo para bombo uri tu mwana oyu no mubere useba ito agatundika abona nje bono hingo genda nande umete bono baho chikonyora nje anje bono na ugatereta no ekoti na kilira atebe nanje nango soka iga nanje bono ngocha kundi bale bono je bono tindu chukubaligi je na abaligiri na arosiri ona nje ngo soka ndi mungu na soka ndi chi ebyasara byahe osaba ndo cha kwisana nsa isiko muntu kule na saye na tucha gwitana ta kubuka ore ndo to ayo west chinsa isiko baiga boss onyo mwana yo muite tengenero greta akamuita kwa sababu erwe komo na ngagrete mutinyo gatando kwa mutinyo starasti kombole ningi mutari komenda ro mwana amu mafani muri komenda mwana onde kene kiyentambo uri dikaro kyonta kan nje na dai to komenda mwana aba kuiro musikobo bango mwana no le mochari moyo mbwate osana yiti gutaka mwana na chutugutu kwa sana noyo no lenge mwancho muligereria ritukuria rero nonde chinsemo chiabo kinami iga kurukumusiambale River Road no tole na Alex oyure umugaka ofanisi fanisi ulio siriti umabwa ya chinsemo chiamagena ole chikubonkia bado utaratinde kumbaka bono abekere clip waiga bali bagwochiria mother in law mamu mwafani sikago claim ngere wono nyometanye tageti nigategete kwa ni umwana oye nabo igaye gu mochi koroye anya korora fani sio ye wetero mochi koroye mamu bwa Alex nera gatabanga ayita kunyarikana omwana tatomete contract ale nduga igana ndo tebirenga ikarata tano nye mbara kor mangana igankwira nale chiro akore biashara biyae tamanye tenga mamu mwafani sinamotese nchirenge iga bono tigango tuigu kurwa somo ga kufani sio monyene kero yo mukayo kwete erenkia goteba nande kiama itigure ya mangana aya chinkru ko maknight Alex pole sana asa baligiri baito karaita mbilisha ngaki kuruko sama itangoro kwa Alex sabuke nganeli no musacho fan ngieko gara mo fani setara ni kubaka bo story jeka na jeta lyo gembo na te ndombe kire birire nao na jete koti akata fanis ama utaka wa 13 years na roche kirali amamo le 13 years akaliye biche school akamubekera ororo kaliye certificate ya class 8 mwanye bigete aliye se koti mwana to uskaini ororo nje ndo na yatunga soma temna fani sio mwana arachikonyora nero mutangani na ndinga natanya wategwa ati mwana nakwe akwete ka chanje tewana tianganye koti ndende ande kwa sababu wono njenga boni jata go chatukwana tusinyane ama kwanda iko igo wikira boni ya ekegerete fanchi atara tide kuri ona atumeta zaidi njebone ninja star ati namu ibe tukuro school tanya komoro nanje ni na uhakika fani na kolte mpaka form 4 nge school akolte form 4 inye maite karate banki nyoma yawe na fani singa kiarenge ndikwa munyomete ngakikwa munyomete nabo igo kimwabere makomenyama fani na mete na rote busi 2017 banda Nairobi kabera Kibra 2018 2019 kanyora fani na leo jokoro motem 2019 mamu abono metali line saba masimoni mwa cross chabati kimambi wona ono njenga changa fani tukagamba nera ganda itigango ramatem to fana kura matem amate bono mete gendo kire koro ku esima so muibori gweta mambi botambe tingonya tiatunga yo chirongai agante shida teyo wana nende ima mama mamu abo iga bono iga onyaga na mete kipra
asinara akorera hoteli akaretere nyama y'engoko wafani ole kwa rusonde imamonga to naona nkaruoro tukabera 2018 2019 nyorde yarenge December kwa na 2020 tukanganya chirongai twamenye rongai myaka itatu nera bam itatu ngagite itatu akande inje bono tigange ndeusi ngore byasira byanoro ayo tigale Nairobi sana arire gasiambuli tambole umutaina kwa moigo akande bi fani njenga muri ya fair agachari ase konyako na libintu byayo ngategwa no mongina mungina batatara chitwa bere nere nsemali kingoni ekenero nikia ekiai paka sai naje dokuno konyako ni sali Nairobi ndi mwanya rito mwana mutangani ono mwana tanga tomo watere mutinyu 10 tariki 19 2019 kale school bono na lyale ali kuchukulira yofani siale musigo ka koromatema ona kulete paka mama abukuru mega bana twachaka ndene story na ma tali na tama ite na ma ite umwana no yo nere mamu wango te bali nga andikande tamanyiti no mo oyo ete umwana oye umwana ona yo mna tamanyiti era gate na umwana na ibiti ene tigate umwana no yo ngo nje ni ready umwana no yo na ande ni ndanda 100% no yo ka utakana motu nje ni ready kupimutiene ale teso umwana bono amatuka fani sia iranite kombera na mamomino amete nyumba yae aya amenya tarakini bale kuragira ono fani sio sirire ndu akorete nayo muganenga kielia toka kwana rirenda abantu bakababuna batwara maisusi guriyo busira ko fani okay bono lende mwa konyarwakanire chiombe kwandinda kana bantu bono indonyo mayitu bado bono twali kuchaka tebe bono iga tupado onyo mwana yo muite tengenero greta kamuita sababu erwe komo na ngagete mutinyu gatando kwa mutinyu starasti kombole ningi mutari komendero mwana erwe komo nyene amu mwafani arafu negasi na alingerende yalinge saa kumnganya fani ko ngakiresi onde migumuna mama komboli kamboli gake ono bibono mete bindombiro bata bwando koboli saa itinire ready one gaba yarenga saa 2 namara wa saa 1 ngaro ko ngakiresi myo komboli na kyo no mote imbu yande na kyo ganda tembu yande nje mwa moliko manda mwana onde kina kiyentambo uri tikaro kyo ntakani nje na dai to chikomenda mwana nero ngakiresi merwe komo nande na kaukana safari kumunero ni meto no motinyo batano lenge akomotinyo stekara ko ngakiresi yo karago te bio kabeke safari wacha gusi na je gusi 22 mwezi wa sita sentia pressure ya mama fa na kanga ngene ko mera nyanya kamubulingi mutako mandro mwana mutaka mutebe ro mwana yo mabuyeka yawe ko mwenye lakini na kaukane ende kina kwanire safari kwa mwabe kwa eto ikolele kwa sani meto mutinyo gatano pako mutinyo sta sasa njento mutinyo sta 322 ku Nairobi na ngere na mutinyo yo sta 330 uchi Nairobi ya safani ya bamusigo kalinga kuachire gusiko moro usi Nairobi na je tumutinyo yo sta 330 kabero mutinyo sabo yo nane ngache uyo nano yo kyando yo 10 no mona kwa Nairobi na je te January we mutinyo kabe na chite na gere to sim egasi na je tumutinyo kabe na ande na chite marako ya linga saa 3 ya korking kwanzi tomokago ndime tamatinyo yonse kwa noto meta nera yango soga iga kuru mutinyo na je toro korosta gara no mutinyo sap no kwa to meta nera kauna na mata dina atiri agante isao mungno kwere salenga kwanya kuumira na nere kwanya kumwere seguro nyoma yago no mwana we paka bogosira kwa so no bokora bwaye basababu ndini maite tusransi engineer nango ya fani semese mwana tuwaragire kipira kwa sababu asamete na asango ya mete egirang'ang'e ane asma mafana mete na mrumu abasamete irang'ang'e Iwana tusanzire mwa mrumu mwango ya
ya fani twarage ile message mo na ande mondo mbe batameti ali Kibra sasa ina nataka tuende mondo ndio tamati story ana na fani na Kibra sasa naona mstia ali Kibra Masimon wale wasome school ile sasa ikirende bono motara igwananira kwa eneo mubere ninki jimbanya konte konyora kwa bangire bune no musacha mokungo ga kule obange ngakirende kuruseino ntwakanete ngombe bono tia tubange tubeka mangana biya turangire family lieche tokwanirane torenga gitokora je na kwante kero na bana twarute gari postmortem mugembo na itimba gato gaisaranga kaburi uninge ubwate no mwate kene turabe ngateba na urte chombe na urte na fana maite kachisakari na uchihoja chende so chibono ngaba kresi kaba changu chanje kaba kresi chikabere chingombe chiringa chireta kurusi cyarenge kwa nuwo chiringa ali mbona naro chengo nyawo chande kachirenda gateyo nanjiko ndinaba ngo chireta bono yegene ndo kyaje teyo nyenje ntamaite chikerna cyarenge nande bono nchi yose nabunganye tabanda ina kibata kite gombanya gocha ambanya gocha bayigete ba to kresi batungaina oyo magata tebina stui tuabange mambingo yatole mambiga chibuika wake simi nanda gata stui amraba mabe baraba lebi ebatine te barairo mutaro ngondo kunyara gocha tutabanyene bata bagatiga baga chite omochise inalia nando mongolia batabanga aye okamwaka nando batanga kumotio kyore ryoki chikumaka na kumwaka nyakira itengali kinyoro no kyane ngekigima ekero ba etali ba ntomwe musenu alinde kunya kubanga linde na kitoko banga mangata matanga ne kinyoro kya yali ba wate diri yo kuibo mwana barabo abanyene bono ekinyoro ikika kugundu abaswati bale barenga orro biraga nya gonjukana omwe musie konyo okorere ngo andali akungwa babere bakanda bakasomwe musie bakamata ino tukie turuchi para moino bale no mwana kobo amubadde koboko musie akabatete ni kwanda gukinyango so ngo anda matanga ndate wikamate igaika bakairana arani onekero bagamba twakora bagacha kwirane libu bibagatena ati kero twachi twakora postmortem ino tokwa mwegenda toko twamwe tuiro mubiro wende bosongo nindo tubwatu bwamu kenyoroge karora igo atena kibao kwana ube ubiga tugategerera onekero batwakora bakoimoka bakabwatu omwana hata ite kwanda ne kinyoro kya mure to omwana okamo somerete nando kamwiraniri bube anje nayo bamusomerande igwa nte to igwa yale ndi kukwani tu mwana lingo chikomukwanira bama yewansa ku ngitalende baanze kunsukuma ku jinsi bama yekwanda imna na rusi kengine kiga atima siku yakapaka ngetyo kiryoki awana ayu aina ya rose njige ndongi nyurtega egacha getokura akaisana sansa wagacha kwa bonyanzi oduruka barodi na bituide tu mwana oya tukaira moja chinya yani tukabisa chinya meji tukatuli ngenda rotebe lakini nje mangana ko muwaga onyo kumuikange njige ndokero kinyo tena atete na tu umuntu olenga muski kuchiali mbanya corona na atanya corona abantu ganya kwo yakuwa igona ale kurama mangana makongo ale gotena ati nduna baro gituite tu mwana oye tukajite nyomba to chikoli chinyama chiaye bono gwikira bono iga bagakamba lenga sa you at least bagakaba tatu bagakamba lengororo umusenu alere ngida to mina okwana itukirita lengororo mete konyora bono igasi alingi litukina lyali gochira bona kanyorugo lakini alite mara wabapi ngiye kwaro kingana mwana achite koiba gose mokolengere tu ndo jidalili ngoro gikire abakungu bali balenge babere babonya kuchako banya tukusuba baisa lito nya kugamba sitwa kugamba babwate tu mwana koboko bacha bantena datura mugorira mabere kamate mabere nali nyumba no mwana tali kwanda ndi gesafani yakwa kwanya gwakira mamu mwabe simi aye buno monto monyomerete oso akira monto ndi bwensi simi sobo kando namangana yonse pyo obaerese nganje buno musacha ofani mukungu ono kule igana mukuwa nyuma nawe bataracha fani sekera ngakire simi fani shosirira mundo mutangani wakira mamu mwabe simi kana tali kubukuli simi
ngatumia ndianere mentali kiprasa meterende nsemo na maite kamwage singa motebi eno tema mwa fani osirire before liringo motai kumbo tumiro yango yanerende nande bado motai gana tema mwa fani osirire bakana liba motebi aika nyumba bakamotebi akangakererewe kwa mwenesi kalinga saa 12:30 ya maroko kombori naki kumotaifanya achusira nge kyanga tayo sengo konkyali kuchirero bona akiro simyasi bachaga ukura yendo nyotande tande no twale fumocho ntomere jono chibese na sibitone na wate fayo yoka njenga charo na sabeteri wero tari tukimara wo atintumere aya ngaruo ngakirango yayo munyenesi kanyorango ya tali kubukulisi ngo yaya chikunga sim chali ngo sensa 3 kombona kiyalenge kama taifani ngonge alenga akwirite nyagitari za ndiaje tonga mweresa ngibona historia yadu na ndanya ngotebibu ati mwana onasirete injinjo mutangani kumwakire sim kubairese njo monyene kwera sale bono tama itinyome igana ndatete kwa ni omwana wa esobo mwana ikwanye gule nande ngakyoteba ati tama itinyome auna na mwana yabwate njenge ndokera kuna motebi njimu vertini ko mworo na mwana tali tini ko mwana kwa sababu na kwa na banda bange bante birie kero monto yo makule kwanza no una kwa 100% umwana noyo gonoyo na sai nje 100% umwana noyo tingo yara ko mwana na chiko moteza wazani mete muna amenyete otalinda mo maiti no maite ngina bana mete ni mete muna mete onye kurumega kunga grali ngesi nerbe ko mwana no tebi akitingwa atikende motumira omutumira nalinge besa onesa hii na nindo stimba statement shika kali chikoro kyante ina kina ko mutumira ne chibesa na tamete nyomegega ngajanga igabana ngataifani njome ndio nyakonya kwana mamumi no mono sabe besa aitikana bana gutumira kwa mutume fana baga antebiri mama syawa ndiri no ndi munyarete iko mwati kama taiti yangu tumire myatane era mutera ndara gorario yo erebe ko mwene nginyorete karuna arwete ga mutinyu yo stateretati ebintu na ebindare koni ebyaga tumukuru gaiga byabe kwegari ando biwerieta osonyo na ngingotira nale kamwireire sanyo teri tukuli mwiso mwerete bintebyo yarenge ngongurodi kwa sababu je meterungai one gari gatoka no muntu rungai ndenje bweka abango ngubara bange ne gari kurara rungai gandete twende ngo tuchukuru kuseri ando chironga ongai ngamwere bintu ntere binere amatete angoro kya stage yere uri ne ebinte byage pikipiki gende kipro igo mobere tutait komoa na mwana to komoa tingo Azado mekana pero fani sai mwana wa sababu ate myaka ene metenyene sai fani sto akona ere myaka 5 da tebe 5 ero yari full bantu mate babalenga nkwarwete ngombe boiri bono boyo singencho bangire chiombe bono boiri bomboyo ngakiochi ya taru ngombe konyoranya umayitu trika turate na tita turu ngombe erewe ko monyene karatu suna stali town na tato ma fanis ndo mete kya musalitio mu abwe tumwa kolingwa nchale ni belie kenda alibo mwa kulia gateba kitingo yara kumunywa masai nje na munywa mde nduma na maete fanis noyo no lenge je na musomi waka kiwa tato ma fanis aba tu ature stole nere message ya mwingi mwa kwaneta one tato ma boka ndeti ndai to chakoro mu bere na mu reste kama taifani ya chosi akante itiganje nje amete andeti amete senkelicho andeti anje nje ritkuli alingeria ramisi tuando mongoro agachaka ngakiresi nyagande ne kiro gembo kama taitigange kana leo gembo kama nwanganyete kamwira alimo chali mungano alimoja tukabakara kana bali gutoro kimobe mubere ati ndonya korra muntu uri na mwana ndalioka bate yone ndomo kora ndo kunya tukamwebe ngamate mungako yo garu atambe agita futari amoroki akamworoki ono litu ikira lyo gembe stage ngomate yona haikabuya anje tiganga ndanyango sobono ntonya kuganga agante yaya acha nipigie mama fani simu tukutane na yeye town tuongee ande tuli nega tukaline gari
Lero ngakana tafia kwa town. Kaende town, alakana mama fans kama testini kwa hapa stage ya Kimirapo hii taskisi ya kitambo. Tukaenda Uchiororo, tukamonyora. Ngo lya gatenga ituro isaransa ga yatura akamba. Tukali ikere hotel ni recha agatetka to sewo chiga tukaso hotel getari goro goro tukaisiransa tukagamba aka sabe soda nje ne soda na nyete para bakanywa soda na chips. Jamna ngene stenga ngoli bona enta atumu abo ahena kiu nje enta beti mimi siasi kuambia naweza chukua mafani saa hii. Ile kitu nilikuwa najua mtoto alikuwa wangu na mtoto mimi ndio nimemsomeza na nimekuwa nikimtumia pesa. Mafani si akiwa hapa. Ngamubuli. Saa hii ndatakumwakanira chingombe. Iki kwenda sobo usenga chikwenda. Era gatanji kwenda boy. Yanda mushira simukwa. Okwane lakini ngendo ndabatewe nje mukubanga monte yamatanga nje ngoro mwana ni sanduki. Elima mwafani nwale. Nwale mesa no twisira sti. Ngia kwa na chinga kicho. Bona saka te bona nyeka twakora. Ande isawa. Aga mote itabwati simu. Simu ya siyo saligete. Ngakolya ande isi. Tuende nsali mochore simu. Tukande duka kamule simu ya 1500. Na pattern. Kamwane liwe transport. Kama tatunya ukwana. Bono nani ibichete kusalikira bono. Bono wawezi bichete kusalikira timaiti. Robaro fani si ale no mwananda. Baka buna to kwane. Na jita karusiu. Ngana makumusana mwancho muligererie karuko igwa mangana yakurwa sebinyoro na byako ba yasire nkumusana. Mwako fani sira watanga tali kuru mobere. Wego tali kuru mwana. Watairanya ba doubt mwana tali yoya na bakwenda baka DNA. Ndiye koru liye emanya kumanyikana ngakiyekoba. Bono ba ukana pimba tageti. Batageti nyome pimba tageti bateto mwana. Umwali ngakiyeko. Bakwiro musikobo. Bango mwana nole mochali ngoyumbwate osana yiti gutaka mwana na chutugutu. Kwa sana noyo no lenge. Asinda maiti nanje bano. Je inero bono nekinda atene nanje. One turende kuipu. Bairo mwana obo bango muberone bo mwana no mwana one. Nanje jabuti ndiko mwana. Gaski okora. Jengo agacha. Wagacha ngoko. Nairobi. Wono kwalikonya liba geliga advice mamu afanis kosena abantu bakuruso afanis. Nki kwaliko bate. Jigendo kirugyo amate yuka. Nchikonya tinda anga ati ntugu chukwana nere. Ko tinda anga ati ngo mwana abere ne. Wono ayo spi agereta ati mwana wa ta morole onyo ko moroda nero gereta. Wono ta ko moro. Onyo ko moro ta ko moro abo. Kwa sababu nje nimbwate ibintu byo mwana byo spinande patsa tuati aya ni nyebwate yo mwana je nyebwate honesto jata si mwana talione aenda alete ise anje nuonde kamera kale no wakike mwana talio twenda tupini Wono batika mangana mangoro chiombe wani omokungugo jenga yetabone kotiete beri ya kole okwane ndeiga ke onde imba omubiri nje ngo batengo mwana one chono mwana one ngwana tuti no mwana oliondera tinikoba kwa sababu nyare bwe koma ina mnarega mukamu murumu abona kwete 2019 akamutiro mwana we wiki yamo para bombo uri tu mwana oyu momobere useba itu agatundika bono teto boirio bogochigosia nje tinda akana wiri mbo mege konyalikana moigwana mamo fanis mororenga kyoko ni wa fanis korabo kuya ale bono medero taracha tuisrans to sinyane I know already nje ni ready kuisana sanere tugambe Sabo meteri kitengo magre simu bori ndebi ana kyota kitebirengere bya gaye bwe komonya agaika kubuturi simyana kibono kuri ngata ko magra simyana na ko magra simu sasa to wakana muntu simu opto otoro bono itari na acha naye ngatigana nere akibono igwete chinse chigatura ni mukago none gasinga korore njina ya kwanda gasi jone gendo nganyete ono mande inganyete Taretano sasa onye barabume taba ene bintu byose bakora ngubitera Taretano no mubegete maximum bigego sinya ngokorora ibintu byabo abona nje bono ingo genda nande umete bono baho chikonyora nenje anje bono na yuga Taretano ekoti na kilira atebe nanje nango soka iga nanje bono ngocha kundi bale bono je bono tindu chikubaligi je na baligiri na arosiri ona nje ngo soka ande Mungna soka nde chi ebyasara byahe
sababu ndo chago isana sai siko muntu kule na sai na chago itana ta kubuka ole ndo to yago este chinsa siko baiga boss agwa gwo muntu ngate bari ngai nubondo no bororo bo mu boigwete na mama mu afani nero bugoriti fan iya kabere ngai na bora agenda no bugima bwa gonyo mu mukungu mwa andi mukungu yache goteso mwana ole ngote to mwana no ngote swali no kuma mwana tanya gotesu sai na yacha gotesu njena ko motena kinto mere kinto nge mwana one ndikoni na ko mwana simote mwana one ncharara ose mwana na ke fani amo agresimi ngote yati mama lero njana narara itukondi ya ko mwakera ere ko mwana ora ke simo ja stora tere ero timbwati kende dei fani ono koraiga mutumira kiobwate na timbwati arafu ingwakano ko utumirande ichiaga ai mutumira fani umutumira nasa yebintu byate nati tama eti yonye fani sina nyome tinyonya fani so myake yonse pi obera ko mutuna chibese chibe ko mane myake yonse pi na bere ngo mutumira ekerenga kya ekerene karo kuligere linkereki chono agitingara ukimanyara awati ya kumanya akunga nabantu era ono jibono seke ka wasabe kuruma gambu ya twali ntonya ko gosana nere kero meta ali rongai kona na lingi town na ta kero ngo ete town ne ke town gote yanga ndengwa mama afani kurwa uchikibira ne mbao nenda ali kibira mama agresi na mata inonda na mukwani te ono je tianda enda ucha ana nya komera nanga kiende abantu boli barenga bono mote ko enfani ya liro gorigena mukura matanga muruo mumotige no nemechi moche nyango so nyango sarali ali umeteninga nje wanyere di ko ena ateri ba okana tumutindika ka asinali tuaga ajite njatinde kuororo onyo bugiri muose bu tuago litoro atinde kuoro akigo sawa uno twachu kunganya guchi mutinyo yoga tanto akunganya uchoro aso birengere bia onga yote te fani sia tinde ekero tuigwana nire na barabo bangana munchira bongo anja atinde ku polisi ga polisi uno mugurite no twaga itali polisi sari ro nyangoso nyangoso polisi ga nyangoso tatinde kwalirige asige njali nare nkunganya muri nande mumutigari kese ngende kyabere bairo nkiura te muligirire kuligirire none ngendo sana wate na masabuka oka anjira barande gimbole ande tali engwanda no mwana asa mwana era sai tingo tigama egaro rucho nyo mukungu mwate so mwana ya ono garantes mama ya biro mukungu sai atatinda alengere mangana ko nyama sai ikoma to monte karanyo le sitamne wikara to kyo bongo wancho muligiriri timbo tikene komenta wako fani sia ya na rayo nabukulika se comment section advice ne liora aba abantu abaiga chema kana itingorku egosi voice to merana sambo hano wote